abagusi baito babere bako bamo emyaka mingi munabona ko 2013 mpaka 2022 eza Mugusi was very much united korukisi Nyamira n'abagusi ya Sandozi yese balengi mpaka kero twaswa chikora cha 2022 echi county especially kisi county yese cha Kororo after Choli mpaka 2024 na litwa cha Kororo development yani nga SAG yokubaga n'abagusi enda mwamu amangana gukwano amange byombo bya pali ebinyoro mangana nga chisegi njiro na kenda bekeregento ibinde ibi yagendere bakawikara boniga kiabere rende mono karokende tutware presidential candidate erete Mugusi yamu presidential candidate yachire nero ya iri runege ngi yogo divide yabagusi pono nera agukwana kurwense meke mumbu abagusi bande bale mumbu yi pono tara lani nga kyakoleto Mugusi yamu kidogo chikoboli chikura cha 2027 edo kana abagusi 20 we are one ship asi wakwanire intunda kusoma mwaka bunabono okoro 2030 weko mwaka 2022 watabirengana ke Mugusi na alengamo ninki kyugi akorekanete Mugusi kusinjire kiyo gote ngo Mugusi na alengamo kyagira boniga nali abagusi abange barobeso kriba gote anga ngenerenga kibago chikoba amobune myakeli ya nyagusira umurayi muske Simon Nyachai myaka ya Simon Nyachai alenge 2002 mpaka 2007 ekaerero nali abagusi balenge united yokoba Nyachai ajete buno Mugusi yokoboli ekero akaleta abajumbe bakaira chikura Mugusi bonsi abagusi baramo Mugusi atali korwanigwa segiye talengo omuntu olenge gocho mobisa ngoli gwalenge njero yewe minyanzune ogenda lakini boniga yaikirenga koru enga kiye yakyabeta ngamati ngo balero president abantu bali konyora balete chisegi cyo kubaga abagusi banyolire opportunity yo gochamo na koira matiango chiege nyiri yesegi otigira abagusi bande ngenye ya muino pono matiangi kara taketo kuboli obugambi akagenda akatumika nanda abantu geti abiri betinga nabagakara kini bale bibago chikonman chunist nyarusi divide Mugusi mono paka wanga andake batari korokana chingenzo cyabo kiri cingire chingenzo cyabo kitari cingi imbu yawo kolengana nae